Stanemo pravo, stopalo u širini kukova, ruke u stranu. Idemo udah, kroz izdah, ruka ka ruci. Udah, kroz izdah, ruka ka ruci. Glava prati pokret ruke. Osjećamo istezanje u vratnom delu i u leđima. Idemo polako udah, kroz izdah, ruka u stranu i kukovi su fiksirani da bi osjetili adekvatno istezanje.